Kumshi bentaban yamer jengmot alor ki kampen roy hajawai kuntobru alor ka cingdang kali unyut nalor kiwe pat ubak wailat miki shilla MLA ke jawai bat menteri ketenar kakoi kekhia sports hak pratrek menopra ajarapsan lolom jingelangi ki he shnong ke jawai hakani ka sngi ladan langru daw deputy commissioner ke West Gentle Hills district wa Abhinav Kumar Singh IAS ke SDO Sardar Jawai ke Vivutulu Keso IAS ke Kong DV Lingdo additional deputy commissioner ke Badairu ke chief executive officer ke Jawai municipal board nang ta ki officer nak tena transport West Gentle Hills district ki officer nak tena traffic ke Jawai police station bat kiwe pan habakran sigila patai kubor ba wailat miki shillaw laong habai dei ba jingchi lakajong yu nyot ha Jawai hi kandan ke jingi trailang apreng ki drobashnong bar municipal board bar benrap ba jing pengkre ke jika thenyot kadang ya chakman habai dei ba jing dheng gali loi thu ba kila persang banwat kila kilenti kumno ban wengi ka ni ka jinge no lo ka taw lo ang be de ka jing tumu pungkho je ko amen tudu ha ka lantar ka bakhatsau kilometer shen sale e ka ni da ka jing community badan hadu kumba san hajar ngot kinong ishim banta kani ga jing ye chem yong he chno ka ko ga ni he chno no ka po joy kam tam te ye ga ni da jo ya promo disi o nga hab em ga ni ka forum da ne platform ka wa yo la ni ye chem medium yo nga ka ngom ni kmat ko district administration kam jo le ko he chno yo ye discuss ne banta ki issue ki wa cha ha kmat ha ki wa em hai ni ha po ka sor joy yong i te ni le the first ka ni meeting yong i ko ko ni ga si te da bo ile ki agenda ko dia discuss ya chibon ki banta ko nang kom kam tam ka mon ni banta ka ni ka waste management no chep ko yo ni issue ko kmat te da ya apili ka mon ni kre lang ko chnong kam tam nga ko chini ni ka bu e kublei le ya ki we chnong bat kam jo le ki nong chnong po sor jwai wa lang ba report na ka jwai municipal board ni na ka CEO da khana ko to wa ki nong chnong ka man ga ni dio suk da bon ko da stang de ya ka segregation ka jing pen ya club ya ki chep mo di wa je wa ki dry wet waste and dry waste da kan ni la dia rap i chibon yo solve bi ya kan ni ka ya ka waste issue ha po jwai te rangka le da update ki i wa to ka mut kan ni ka ni ta ka landfill le to ka proses teman go lai chmat ka te da continuously dang de chem gi stakeholder go to tu thau pat kam jo le dang yang ye kan ni ka environmental yi na ka pollution te dau phai ye ka thang phai ye ka report dang yang ye report te bat kam jo hadin nei tele kam TPM ni ka order na ka supreme court ne mentai ka stray dog wa hapai yi to wi lat wi te ye ka tele da brief ni de ya kalami but the initiative for the chairman of the district administration hadin nei te de yoi wa to kham tam ye ka ni ka sor tuai ki yogi kam man ka te to chutom bhai he ji to wa ka traffic congestion te ye ka tele nei ni wa de direct ye ni ka SDO Sadar ko wa mo ka wa pai ni po ka district pyong i ko tho ye ki lat luti de in consultation wa ka police department wa ka transport department but kam jo le begini ki association yong ki taxi association da put meeting ye kini ki ski ko da wa yo tho ki lat luti wa kamon yo ye i pun ease ye traffic congestion da em ki suggestion go da bo gini ko da implement ni step man go wi ko wa ngai scam mo malu malayo reduce ye kini ka problem yong ka traffic congestion ka win the issue ga last mot ka issue ko discussing ni to hedging to wa kanika pengkho yang ko wa mtu to da em go wi ka meeting ko da man he ni benai ko da deble ni ben taw daw em kanika cleaning drive ko da pen man ke district administration wa pengkho ya ko wa mtu ko expect ki participation ko nduna ya ka san hajar ngut ko daw pengkho ye kanika stretch yang ko wa mtu ko hado chi 100 kilometer ka stretch da em hi ka planning ko da le kin liang yang district administration ya kan ni le ni dia discuss yang i ka bon ko penjana ya ka pada bo ila melumara hadin dari Republic Day daw fix yang final date ko wa le ya kanika cleaning drive ka po ka juai dem ni te ga last go nga api lo bo ko proposal ta khmat yung kirang ba chnong ko em po sor juai ni ko wa yoi wa to po sor juai em chibon ki sarok ki wa rem bat kam jo lai ki thme ku dami te yoi khnang yo pen suk ya ki pai ba mo yo suk ki tip ne ya ka kham tam ya ka thau ya ka address te ne ke daw the proposal ni wa to yo bo pertuj le ne ne mi ni road ini sarok ni pertuj ya ki khnang wa khnang yo suk i ong ne won mi pi umi sarok lai no tu sarok tui pertuj
Tumut kata tok debo itu proposal tadi ikti kirang ba chnom yo come up I wan rah I ya ki proposal ki wa kat kam ke jing yo bit ki yong ki nang wa man ga chi banta yo pen sup ya ki nong chong chnom bat wa arn le kam chi bantau pen sa nami ya ki tu ki bru yo rim yong I ku de contribute ya khapo ga chnom juai le ni khapo ga janti apo ga state ki ro ko mi te gini to gi ku de klam ni bat muslim nei ni wan daw khur ni de de ba banti wa ya ki wa chnom ni le daw khur ni nei ni next boy ka na January daw in school meeting nei bantan we chong ni yo pan khat nei bantan ni ka rise in drugs kini ki usage of drugs but kam jo le na kini ki HIV ta daw ni ka separate meeting how ni na daw wan pan khat wa department yo ki respective department the social welfare but the sports kini ka ta daw khur ni ka separate meeting halor ka te but salobin le wa daw khur ni school meeting le jing to wa kini ki education ka jingku yang kini ki drop out yang ki kena ki wa ya ka pure ki kini to gi ku da discuss ini akan di meeting kirang ba chnom Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya